lokhulumako ngubaba Stephen Mavundla, coach lomkhulu kunabo bonke laba. Ngithi ngimkhulu ngoba ngiphethe i2 stream ye team ledlalako kaDokolwako, ledlalako eMadlangambisi. Ngiyaxolisa sengishiye res sponsor lomkhulu lobambe lonke lolugu babe mngoma eTulu losikhona la singemazonal league lang 6 kunebasesihoye, kuna Ngambeni, kuna Madlangampisi, kuna Dokolwako, kuna Croydon, kuna Khuphuka. Singilabo coach siyatibongela kakhulu babe mngoma eTulu ku EFA yaseSwatini. Siyatibongela kini bobabe lenibukele boshifu. Siyatibongela kini tindvuna tetinkhundla. Siyatibongela kuweresi. Sibulalela emabhodlela kepha nje angabosika abantu. Lokusenta sibe nalokubonga kuleti gaba tonke. Tikhulu tethu tisinikile tindzawo lapho khona sitilibatisa khona, sicocana khona, setama kwekuthi sibuthe bantwana kute live lingabi nebugebengu. Siyakubonga lokho. Inkundla yethu isendela yonke intuthuko. Sikhuluma lamanye alama-ground ethu athola lokubuyako enkundleni ngekunakekeleka kuyo kuto tinkundla. Sibonge res lesitawuthi soliphosa kwesibili lelicatha kuthi bantwana bagcineke. Uliphosa kenyalo selizwe ngathi liyavakalela ngoba sihlangene lapha nje nguyena losinika lemcondvo ukuthi kuhle ukuthi sicecesheke lendvo lesiyendako siconze sitokhona kuyembili. Wayewasidwebela nababani labadzala babe mngoma eTulu sebashito ukuthi uyabafuna eoffice kusukela ngemsombuluko awubatholi bala. Hey lamajala awa abendi ukuthi nabathi nga9 basho 5 past. Nabathi nga9 batabe sebala sekuyaqalwa. Sekuyasetshenzwa. Sesiyaqhamuka thina ngabo half past. Hawu. Hey ungathi awunosithola certificate wena. Ungacetha 30 minutes ungakangena eclassini ngiqale katseni ngikhuluma ukuthi angiphendula nje lemva. Sifunzisekile bantu labadzala kakhulu. Mina nje ngize ngakhuluma lapha sila classini ngathi kube kuya ngami ngasiyoqhaqhala qhaqogwana lesitendile. Sithatha lemfundo lesithola lethine siyofundzisa laba lesinabo lemva. Kwekuthi lendvo kuze ngilokhona kutshela labadlali ukuthi ikhahlela ngelubatha na uphasako. Diphathe unganathi tshwala. Phila. Aqale kuphile labaphathi balamaqembu. Kutokhona lendvo kuhamba. Kodwa ke lapha besinge grassroots. Letsi lo mntwana ufunza ngcono nakanalo 6 to 12. Tiyangena letindvo titalele sashito sihlalo wami. Tikwati ukuthi lo muntu akhule nato. Sitotibongela abantu labadzala site inkulumo sigatsekini kodwa nje thine njenge bantu abesikolo abaleli class laleli viki lonke leli. Awu asitisoli nange kwekuthi sishiye konke lokunye site la